Fisheries asai kampen lang o kasumar achili kiron. Ciklo John Kliang bong bainong kilong liajok kachar liahin katikuk nang. Dipualong ingdeng Shrop Kebra Tropsi Yonex Sunrise All Assam Inter District and Open Badminton Kapatu Chengpo. Kardom Piniada ABIRTA longpen nilisami Marvelous rong parpi. Nonarju ikta birta ang tonpen. O kapang reng asai pen chokamawar sai kapaprang doji po alam thepen. Pinidipu Ecocentric Park adung kedo Fisheries IB. Along langa ok asumar achili kiron asai kideng padupon. Lumbajong Dhansuri Lapen Singhason MAC Constituency ang kangaradapan, Pini Ecocentric Abiriadung Fishery IB along EM Rupsing Tiron Avidengpen, langa ok achili kiron amay padupon. Bangso amayalong aluhisar po amanpen CEM Tuliram Ronghang Chitong dun. Bangso amayalong Deputy Chairman Ritesh Inghi, EM Amar Singh Tiso, EM Ratan Tiron, EM Mangal Singh Timung, EM Rup Singh Tiron, EM Pradip Rongpi, EM Pradip Dipusa, MAC Ram Singh Timung, MAC Richard Togbi, Anparta, Saif Hupenangan Atung Chetong dun. Fisheries asai kamanat kilangar pu EM Rup Singh Tiron pen piniamayalong kapachini pon atengke, Constituency tin aphan kapanong pon lak isia ok asumar kiron ponji aphansi, Department ahin pen chisik ponlo. Bangso ateng ahok pet pen kilong dunji aphan fishery asai kamalong humri pen sai phuatum along kachitong damji aphansi than pachini pon. Pinibang pharo isi so se aradaphan ok achili asumar mesen pen kiron pachatang ponsi lapu adung het kedo Ecocentric Park alang tengalong banghini IEM Rupsing Tiron lapen roton Tiron alang litum arvideng pen ok asumar jokpon. News Desk Report KARBI ANGLONG Live. Online salary alam ki penajok lo thanbang Anparta chokomar tumaphan kedamtang Ciklo John Thom Pli Sarkar pen bainong kipithek thedet ajok KARBI ANGLONG Autonomous Council kachari kithekiding jakong kape boppu ke jongpon alam longpon lo kacharli ausomara tumaphan thedung kanahok angthek nangklang tanglo School College lapen jongjong hemrit kachoboche kisokyun e penchenglok asona kisung penangan alam the longpon KARBI ANGLONG Autonomous Council akithekiding atumaphan nagong KARBI Students Association pen sodakalam the kapachini pon atengki nugang along lo kacharli pen ang kidua tumaphan KARBI ANGLONG Autonomous Council kachari CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dr. Mansing Rongpi EM lapen MAC atum kopisi mathapen klemponji athema Halloween pen nagong along lo nang kacharli pen kidua along api apo atum achiklo jonwang bainong kilong liajok sanghan ingti hempen nang kilo long liajok kangchir kalang it Anparta kidua hemanam arniwang hemahem phupen kihang kapi soputhak KARBI ANGLONG Autonomous Council kachara hin pen kopi nang langji puta arjurinti nilutum methang along ri hemrit pen COC nagong district along lo nang charlilo KSA is the backbone of our society tukipu along non ilitum KSA nagong along kidua tumaphan moyarbung KARBI ANGLONG Autonomous Council pen nang kape bob nang kang lokali maputa kihang asyang tong chipi online kalite offline salary punang kidoko kalong nitum lapen jasemet lo charli bom school college kisokyo ne kisung chichakun elo mate kireng unji ang thek kali puta nogong kesia tumpen kaning rialam the longpon News Desk Report KARBI ANGLONG Live. Non malomso phan bir taing tonpon ek sinang
Dihina mopi puthot birta jupon thu iksina. All Assam Badminton Association lapen KARBI ANGLONG Sports Association atum chirap chetosi nangkeleji chiti chikloni phai hiniar nipen dipuarong sopi KARBI ANGLONG Sports Association pathuak lamalong ingdeng throk kebra throksi yonek sunrise All Assam Inter District and Open Badminton kapathu kachipate pangcheng ponpo. Bangso alam thea puthak pinyar nikang samapor pherangkia maike phahut kasa kongchun bang pangkaj tiron ningje kasa conference hall along kapangni pherangkia mayalong kongchun bang tiron asang hopen kaningje thuke labangso badminton kapathu kachepate lake chitia chiklo ni phai hiniar ni pen pangcheng ponpo pherangkia mayalong alangli kaningje thuke khirot barwa kachiki momen pen ingdeng ingkoi runner cap senior inter district football championship hanjang lang solong pathu bomlo lasi penap mate pai pai ingkoi ra hiniar ni abangke ladak kasa pathu aklamalong si jorhat pen golpara ambong pathu ponpo lasi hini kapathuang deng alongta radatum kilang chitudun pen kapathua hin ansu se kang tur ponthek jiaphan ning thelo lapen ing samjin pen kapathu pachun ponlong po pusi ning thelo pusi kasa kongchun bang pangkaj tiron chuningri Dipupen Sarjip Kathar KARBI ANGLONG live ADAP ABIRTA bangke lapan si kang ton iglo domi thakme kardom